phethe khabako mfundisi wasezayoni khabako nakuninga ngeke umthola change dress code ayisonti businessman longana company into angichaza ngayo uhlala grand akalahli focus phethe sigebengu lesikhulu ngaba Mr Boza ngaba ngakhipha umupha ngiyakutshelwa ithatha ifoni yakho ay lempisi Mr Matsakwane lempisi bayamati kasibiya nakamdansane ay baba masini inyanga yatiwe gazi kuthi unemabhadi baya kuloya konke uyalapha ay siphethe emhlongo umuntu omzala bude bafati emhlongo ingodi vele ematfotseni bakhala ngaye ebathi sukile mfana ematfotseni matfotsa phelela ngeke kwathinza ungazi usonzele onganengani kudele funa kutshelwa madoda ni right hayi man khawu hayi man yabona lesikhathi lokumoshela zona kube bengibamba injiva ngabesenza khuluma ngeke ngivusele hayi lempisi yabona wona unathatshwana badluta katajela mfana yakubona hayi mafotsa mani mafotsa khaba ukhuluma njalo meeting madoda sinenkinga la akusakhona ukuthandaza ngijule ukukhuluma naNkulunkulu ngengamhlongo ngabafana hayi khababa wena ukuthi la kukhulumela kumolethe maziyo nakho ibhizi ngigijima nithi ngedipoko masini la ngatiboni hayi mhlongo ungafayini sabentini hawu ngane nomubhula amathambo athini bona nqaba wena naliyela umuntu sinawulele uzongitula enhloko ungakwenda lokho but ungakhohlwa ukuthi nginesibhamu and masengishaya itulu ngodubula kuphela hayi mafotsa khaba kuyavakala indzaba yakho mfotsa mara nawe kumele ujole mfotsa madoda ngiyathi usikonke lenkwentawo ngenta ngemusa langigama lenkosi hayi kababa ufike tivunguvungu lapha kanti bekakuphi uNkulunkulu wakho hawu manje mkhababa manje akusebentelana ekudla imali tebani kuphela hawu ngoba ncaba nawe unaso sibhamu sikusebentela sona khababa spam siphi sona lesina 3 months singanathi inhlavu hayi ngabe izinto 5 dots kukula basokile ngiyabhetha hayi khaba uyabona ukuthi ukuhlangana nako mina ngizanza imeeting nami ngimele nawugubha umuthi masini ungangishila lapho ngisafuna ukulandzela imama lapha emsebenzini nami ngisathe ngihambe nani ngabambana nenkosi khala ngikuwe mara lebisi sitaka kangaka sikusukela lenzawo ukucela amadimoni matfotsa phelela ngeke kwathinza ungazi usonzele onganengani kudele funa kutshelwa